pawan teron sodet penajok kerap kecuhang. Japra lang solong ruptali pu ahichi weekly market along migichu. Rong klimpla mahawar kido kanya kathara rong along longlealam ki keklang. Kardom pinyada ba birta than bang pinili merina hansepi non arjo ikha birta ang ton pen. Dalamara Police Station ke parlo dadhura long kiteron arong ame ka reng sali ahupua hempen chewang bom u nahut reng sali towar kok thom along men by kaching koi ajok apu cement post ketong ahiring tang raksi adim pen hurun ededlo lasitong sikot pen Guwahati Ajor Sundra Super Hospital along ponsi non ke silang pon bom lo lapen apu along siketong ajok prapjin pen operation nang jipusi Dr. Atum pen ningje pon to pawan teron ku mentuar ni pensi accident lo la masuk tuthak kan bachini gima nota debar kuna kidam pensi accident lo tangke non ke si chilang ibom lo ma si chilang kuna si chilang iglo tangke bahati ti kon ba khorot iglo lapen operation Japan kato kawe lak ke thomra suri trokep nangji puta than pon la selang le tumpen kiso kachelang Japan chainong biwo longre chejor et pen atangka ke long ke lak isivet puta chathan pon thu la si local mesi Richard Dogby mate Karbiang Long Autonomous Council Forest Board Maipu Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen bokajan MLA Dr. Numol Momina Tumaphan nangrapek thapusi ahupo Gopal Rong Pharpen Chuningri Padopon lapen ketheke dinga Tumaphan ta nangrap dun thapusi Chuningri Ponthu lapen Dr. Tumpen kaningje pona tengke thang ni phain kora ke thom arnisi Operation Japan Arni Hotpon Chethan pon thu alang litum ke aniom ki chua phanta kasik sak thetan khangjang puta pawan teron achor sapna rong pharpi pen pherang kya thengno nang chethan dun kasi non bank la 2,70,000 bang ni litum ki pije na hokta awar sai theglong delo angpar ke elit ni litum ke populo ho ko pisi se klam ko la sike theke dinga tuma phan nang rap vek thapusi choningri padi krem lo puta nang chethan dun thu komat nia ning kang sampen kerap janing hang pulotang te labang so account number long kahumri Japan pachini pon account holder Romesh Rongphar account number 405544166113 IFSC code SBIN 0009864 phone number 70025222651 Berta pangdak pon dehari pen Amos Inki Thang ni phain kora ke thom arni bogajan police station ang kangja palang sorup talipu IT weekly market along ada por phai crazy rajtima pormalom men make chodet ajok adung arai akulat ka chobiatum thekdun longsi tong sikot pen ke pamep dun Japan bor ilo Mea de ke thepar pik pen ajok pamep une dead low pon da fire brigade jatum apora teng pen nang pale dun si labang so ami paklip longlo labang so make it cholong hum thom ke bak IT ahem atheke lak isira achkim an bak amui na hok ponded lopusi ruptali bazar committee atum pen adung arai ke thekdun long arara tum therang ke kahum redama hot nang pachini dot berta ke tokbom ahut an ke kopi koson pen tong labang so make chuloni klardak pen chini nelang lapen lapuson ke theklong lepin lang pusi adung arai ke duara atum tamang huprong lo puta nang chathan don বজাৰখন এনেকাটো আমাৰ কোনো গম নাপাওঁ মানে তো এনেকা হৈছে কিন্তু এনেকা কোনবা জুলাইছে জুই পেলাই দিছে চাগে এনেকে এইটো কথাটো এনেকা হৈ গ'ল আমি কোনো ঘৰ ওচৰতো নাই এইটো লাষ্টলি পথাৰ সাইডতে এনেকা পৰা জুলি আহি আছে এইটো কোনো দেখা নাই মানে আৰু নেশ্যনেল হাইৱে 39 পৰা আপোনাৰ 200 মিটাৰ মানটো হ'ব এইটো কাৰণে কোনো দেখা নাই মানে কিন্তু ষ্টুডেণ্ট 6 ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টৰ এক্সাম পৰা ৰিটাৰ্ণ
আহমতে তাক মা কমপ্লেইন দিছে অ' মা কি জুইটো জ্বলি আছে বজাৰ ফালৰ ফালে এইটো কাৰণে এনেকা প্ৰথমে চব লোকেল মানুহবিলাক গোট খাইছে তাৰপিছত অলপ হেৰি কৰিছে লগতে আমাৰ লোকেল থানা চান্দিপুৰ ফালৰ পৰা উচিবিলাক আহিছে লগতে আকৌ টাইমলি ফেয়াৰ ব্ৰিগেড পৰা বগজান পৰা হেৰি হৈ গ'ল আৰু এছ ডি পি অ' ছাৰৰ কাৰণেও আমাৰ কেইবাৰ কণ্টেক্ট কৰিছে তাৰপিছত ফালৰ পৰা টাইমলি মানে ফেয়াৰ ব্ৰিগেডটো ইয়াতো হৈ গ'ল তাৰপিছত নমাই দিছে আৰু থেংক ইউ বেৰটা পাং ডাকপান সুৰু পথাৰ পেন যত্ন সিং বে Borjan MSC constituency ang kang rong prim plam ahawar kanya ka thar arong along le lamki ke klang ning kan suri ki thom aning kan kurki pen karbiron ki thur ahot hawar aradatum amethang arong pen nang besi manja dung an relief camp nang do nang lo non puthot ronga soratum pejo pen rong mate amethang along le along ke chadam una hot ahem phu klang rok lo kumat ni ot lang no pang tek the abang phuatum inut sanju phangcho pua phak jor in hudet lo pusi ronga soratum nang chathandut kanya kathar arong asar pen pharangki karju bama hot na ka chathandun ateng ke karbi kukia ron che polok ahot relief camp ke do phi kumat ni chojor chong hudet lo lapen no na bang ke nama bang pu sanju phangcho phaji chini chor lo puta nang chathandut kanya katharong isi rong kachikim damjia phan ke damahot phangcho sanghwa hin penang pasik sak dun lo puta nang pachini dun mandu pharla hem kachikim sita me nang phangno piat lo pusi ningduk me krimek lang pen nang chathan dun lapen ajat le nang ing hoi nang thupet sita me thanga rong ha bi hek thi hek pen kirai dun lapen kirai komalong leke o tek thelo puta nang pachini dun Lapen Karbang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghak Labang Swalam Kia Putak RD Kipidun Vekja Phan Rong Asora Tumpen Choningri Padopon KSA Bogazan Regional Committee Kongchon Bang Nobin Rong Pikaning J ke Hamrit Kipri ke Klem ke Ning Duk Piglo Lapen Kivang Jelang Arni Karbang Long Autonomous Council Phan Lo Pi Pajir Damji Lapen Chong Si Karbang Long Autonomous Council Pen Response Ave Pulotang ke Kachisong Ajay Mexita Dengpon Nang Kok Puputak Ning J Pon Lapen adun to double pata semar da putak mondola tuma phan Karbiang Long Autonomous Council pen ingsai vek nangji putak pharangkia thengno nang chuning redon don kris silkiat do pusipu la sorong apang ukiaron do dia prang ladak rong barim dinong tamela kukiaron ahut pen ajok ralang itu mithang apran kachipa jogia phan ralang itu ladak rong pen ladak release kem man jadungan sila tungwang lo la so jok si labang so phit third party atum matela longle mafia atum alang ituma rong isi along leta amuk phangcho sango phansi la third party tu matela longle mafia tum jolpi dia lo hala ki opti bek tum stani tadak borjana hawal amni tum kali sipu kona ne amunit alang tum chichini ne koma siki or mala bangso longle alang tum chichini ne la so long puthot labang so kania ka thala rong arat atum rong asal penceng lok rong isi alang itu maladak puthot aprang arong barim alang itu maladak puthot kachido dami phan kachid dama hodal dak rong kachukim hem chukim lason dolo hala sopol hut ke damtang parnisi tarike trok arni haladak sonju phangcho pusipu kaljutun long alang itu mudin nang toisi haladak hem kaddu kawe phalang nolabo lasi hala bang sualong aku KSMN daklang haladak karbilo chardia song kupunia teron do pusipu hala bangso teron sistemi karbilo chardia song amen en pen karbilo chardia song aphan anong pajuno pen ladak ahok hialong alang litum chini pami mialong alang litum wangsi rong asal phan sistemi kithel ki hapta pado pusipu la se hala bangso pherangki atum kalju panhut mate la social media long ki theklong ka viral long la rong asal pera me chithan lo la penda ka rong arap tum sami chithan lo ke se tum son son nang ithel ke ha pula bang so alam karju long pen nili tum karbilo char ya song atum stami nili stami ning duk piklo alali lanon songi phangcho bo bang ke nili tum ladak arong ke don kresir kep do don kresir kep adon along le anta along li si chirai jab lo nam jab lo la si no na phike la an ke ni long le po lang li chi pu them lo la da ke bang ajat bang re lo na pim hai na pi pe lo la da ke nang tum amen na velo kania ka thara rong asor bang nang do long le lu pusi puthep lo tikani tum ahok et pen ke ni li tum si ki do pa phra na bang ke ni tum ba uda
ladani tu mabang apai enunde ande alali kinama bang ke bundet pusipu mondor wan der ma chor bhede dogo beben chiri hayar sira chiri farot throk ral acher bang pani 20 lo sabune pini la anchi alali apai ke elpo amathai velo ladak sidu long nang po alali ta aning duk aning hang pen aning samjin pen ilipe ka son mi parlo la pusin ilike tuni ri de lalal kinama bang po hai Berta pangdak pon manjapen Rajas Hanse. Pinia berta ke lapan sekang ton iglo arni ke me kardom.